بالإسراء كل المصمد ما تو en dokkal ceerno Moussa so ceerno Moussa timmini ko tafsir so ko me ƴettinoɗo ko kala ko o jokki en so o gayni eɗen gandi enen hunare Allah en rokki en ɓural mangal ngal en paamani enen en ngala kaalowo pulaar en ngala kaalowo soninkore enen fof ken nene goto e baba goto ɗum ko moƴƴere Allah nde moƴƴani en ceerno Moussa Boubou Dembélé konngol ma are makko fodde ko Allah ñaawi enen fof eɗen gandimo hayso enen fof en gandidamo ko ɓuuri hewde men en andimo eyyi eɗen gandi hoolare mawɓe wuuro ngo ene makko so yettini konngol makko o gayni sohna Adama e on saaha mawo jaabo namdal gargal ngal so gayni so sañiɗo mariyata ha yawti yettoyo hankadi ɓe Allah halfini aduna ɓe e zamanu o soɓe timminoyi konngol ma radio ngo artuga mbaynodiren to konnguɗi banggue to daade almuɓe ɓe inchallahu taala. نبي الهدى بهر الندى سارم الهدى مبيدهم بسيفي زاباء الهدى فظنوا بجهل أنهم تركوا سدى أتى والورى أسرت دلالة وردا فأنقذهم نوره يدلهم ويكلهم محوط بحفظ الله في كل آية ففي حال إلاد وفي حال نسأة فلما انتهى باسا أمد بسرعة أزل رقاب المشركين بوتأته دلوهم من زورها ليس تأدوا وحلل الله له الخنائم وحده فغيره فاختار أن كان عبده فبالجند من أهل السماء يمده ختام نظام لا نبوة بعده نعم بشريعته كل شرائه تنسق اللهم يا ربي صل على محمد اللهم يا ربي صل على رسولنا فيا ربي الله اغفر ذنوبنا اللهم يا ربي استر عيوبنا بحرمة الأولين والآخرين محمد بجو أمينة صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماري مورا غاسكوني أورا غاسو خانتا كمبير وغاسكوني نجل سلام كوني نياغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أولن كتاخني خير بانياي أولن كتاخني na Allah dina kyata la ngalindi ogada kebe ngalintenyi ona nyile na ngalindi khadi ogada kebe timmantenyi ona nyile na jidi ogada kebe norontenyi ona nyile na khurandi Allah subhanahu wa ta'ala agadi annabi meke khay sallallahu alayhi wa sallama ada kata immato ke suwai kempalla da annabi mutana na khay farelli en kane sallallahu alayhi wa sallama kame wujine tampille wujunu nagati annabi ñimme Allah da kunya khay annabi ñimmu wada da kunto kon ko alqur'ana no ko ndi yogon wadi to kon numara alqur'ana di ka annabi ñimme sugadi adan khay katta fuwai ada ko ga khay katta jami'i nasi soronda madama ju kafatan ken Allah fare bani sallallahu alaihi wa sallama saga da sugandi na ya duda ngani khana ada sugandi na duda ngani kome ada sugandi na duda ngani kinyandindana fonda ngani ga mundi madi tage fonuna kebe to adan nabi hakikata ga sallallahu alaihi wa sallama ay kusu dangiyen palenan Allah subhanahu wa ta'ala tiga na Allah subhanahu wa ta'ala na mama sa genna linan challi annabi yimme ke kam sallallahu alaihi wa sallam aragan qawa Allah yimme ga dara muru mo be ma salle nga jogina kam mo bo Allah nyaaga Allah na kiyande ke mo bani kembere keta onari on o khirsunga kubenu gayre kundi gelli o mare mo wota khalle mo be odiga debe ke dire gelli o khirse be gara mi kore ke kininga sasa der mamel talla o dan kunyi o gana to na modino ko sujir gayre sasa wa wuce ngutu ka keta o kharam mo gono tanan wayre ko ngani gelli cerno Abbas talla ni
idi kapalle moncu wayre kun onti su tokonuntu min ganda yindeji fofof kono asusu ka humante ngota sudangani assalamu alaikum wa rahmatullah aywa wa bismillah na khadi onari kata o gida nyakare ke onata dangani Zahra ati tokoni Fatima ati tokonyani khadi Adam Aise o garam mo Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ama tokorani igata dangani sokhna Adam Aise o kuta dangani Zahra yo jammuta na gallona ko lutna dangani dambele ona soke bakkaya anani haketa ona wara kundunga tan fompalle ada foga be ko yere kun fube ga sikki silamo nga ado silamu ya garunga iga sewono tay silamu yugun kaga takka kitata iga maka nyitini tay iga tun nanti janka Allah ma yugon taga garan to khafi na to Allah gada ya garerisi aga dan takkandi yugo ya dan takkandi yugo do sababu abatenga adan lisi nan tan na yugo timmandi Allah subhanahu wa ta'ala gadu to tunka ko ngada adama taga dimma be ada hayiga kebe sumunda duna ke no gonda adama baneranta da barni ado du to tunka ko ngundo maga mega maga ar futu adama saga bangi na taga na ya gare agara to bera ta dangani Hawa o suwatu Hawa wure gani kebe Hawa woni khaniye nyai serellan tay duna limo yankita ya gare gantam magai e wodat nanti janka ya gare peti hallanke Allah maga Allah da ya gare ndaro gella gara adama taga dimma be ay ada wutuna takkanda karan nan tananya da kapalle mata da ha kini adama ga kuri no so anken na kentim mandi janko wadatu nanti wori metim mandi ya dunadi yugo na aljanna kitati yaqinyai ko ya garinga aljanna kitati kinai mogobe bal ada Allah ya gare kiuta na qali hayugoi kudo annan durgoto anna Allah batuti yugo kay anna yugo kay ya mari finin batu anna fonda barke be galinga Allah daga dan ya mari nan tan nan cigido ya gare ke batana ya gare ke anna yugo ke lingunda bari wallan kana ya gare ke lingunda bari kudo kasuna kato kinyene domi Allah no konga aywa o mare nya gare ke giri kenyu gwa konno ya garunna magadu to halle Allah da ya gare ngada fasangunta ko gabgebe nya ya gare ndanga Allah da ya gare laga da wurigi wallahi ya garu kana kara kanta to ko halle wallahi son jangion kedata ko ciagal abada wa yason gonton kanda khara wallahi khana kane abada na to ko ci kharangi nyanci ya gare ngada kane kita kharangi nyanci annabi jimu kuga bugu ya gare be Allah fonnan ci da kunda kallan ka kunda daranta ko nyanci aga da kinya garo daga na horoma o ganaro annabi siranga sasa awon ko kiye ke so wanye mene kha kom ser suga du cinna maganga konno ona duro ko to na kenkiyandi kempal oke ka gunya are kundu be gari are kundu a duro ko to adama so o ta daga na wara do baraje ka duro ko to yagar kana duro ko to hakano imma kuna gar hibe ko yugun karanga yugo suga nan duro ko to ankanga Allah talle men charana anna digan kanne ko na daga nan lemmen na bara annati linkire mu ngori danganiya iyo anke ngamu da khumban nan karana daga jaw aljannati antane wono o mo halno seeda e demga e haala e bange jom galleji min onon bange vraiment en toujours ko jewtam goni hen mbiɗa heewi yewtide hen nde wonno neɗɗo wawata wonde jom galle e nder galle ma donka wawde haalde e yimɓe ma e sukaɓe ma e rewɓe ma mbiyaɓe yoɓe karɗo sukaɓe cali mbiya min de ko miɗon kanduɓe joni an jaha jamaji e jumaji e dendagal to rewete Allah ko toon tan jahata ngara kadi mbiya maya kadi naata aljanna kamɓe jaha jengol sellata wallahi kala belsindiɗo besgu mum ñande lakara arata a raddore baraji ma ha heewi aɗa holle galle ma aljanna ha heewi gara kabbeɗa ha tiiɗa en leeli sukaɓe rewɓe gara darne mbiya ko ɓeɗon oɗo de joguinomin aduna so ndefu ari somin mbaɗani ko piggal so guppol ari ko bone ko wonde e nder suudu kam so ɗum kam waɗaka tan ko bone sukaɓe nani so dawani ko bone kono a wawa sodande min wutta o meeɗa sodande min tasatalla wonde wiide somin ndewani Allah tan komin fiyeteɓe ko bone wonan min toon ala kanko ko welimo ko tan yo ɗum tan waɗe joni noon so on ari hande wino yaha aljanna Allah sa woppi ɗum tan a jingui Allah ne kadi jingata Allah rewa tan ko woni gonga ko nde wonno kanko o gonga ko gadduɗo gonga o addani en kadi gonga kollo min gonga woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wadde kanko on Allah noon woni ñaawowo hakkunde debbo e gorko mum e biɗɗo e jinnaɗo mum on gorko suute fukke leydi habbe boggi ha tiiɗa moƴƴi makko ɗin ƴitte kokke sukaɓe e rewɓe jaaha aljanna bondi makko ɗi gaare kokke babiraɗo holko nafi baba taw ko yidde woni ɗon est ce que ɗon yiddine nafa ɗon kon nafata wadde o haali janggo jiya jinnaɗo gorko ene doga sukaɓe mumen jiya debbo ne doga gorko mum wallahi ene selli kala e men debbo hen e gorko hen foof
wallahi enen fof ken namdoyteɓe ko mbaɗunden e aduna he kala mo tinnaki a tooñi hoore ma de sa tawama aɗa leeli aɗa findine ko seese kono kirib ko a nawi toon wadde allahumma salli ala rasulillah mi salmini mawɓe wuura men go foof gila garɗo eɓe arani foof mbiɗa andi ko gantu tan heeɗi ɓe arde wasa mbasa famde waktu o kadi holno foti fuddirte wadde haha assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sohna adama ayse annabi men wi ñana jamma altine golleji lañolam foomi holloye armantul gila am yen battinimo wuure annabi o yen battinimo wuure juuɗe kala goto tinniti o yomo an o eblima jaɓɓade ɓurnaɗo windara